Jackson. Ntar gue lihat dulu ya guys. Suaranya bener gak nih? Gue takutnya suaranya nggak bener, cok. Komen dong nih, YouTube jadi error, cok. Bentar. Gue lihat dulu ya, preview ya. Bener gak? Bener ya? Oke, aman. Let's go. Ya aman, cok. Kita lanjutin lagi, guys. Gue udah sampai sini ya. Sampai mana nih? Gede, coy. Kok tiba-tiba gede sendiri, cok? Udahlah, lanjut guys. Ini mapnya ngeselin juga deh. Nyemplung begini, nyet. Shit, ke kiri dulu kali ya, jalur setan. Monsternya gak kelihatan di sini ya. Lupa gue, kebiasaan main Exit Sport, cos kan, cok. Mantap juga. Mau lu apa sih? Oh, gue lompat lah, apalagi. Bentar, gue ngasih ini dulu. Let's go. Gue belum kesini lagi. Tumben monster baru nongol. Wah, buaya. Lupa lagi. Lima doang aja. Gak mati loh. Tet. Kita harus buka ini dulu nih. Banyak zombie nih. Mati. Nyerang dah. Dia mulai diserang ya?
Ya mati ini. Oh, mati deh. Mati, Cok. Butuh ngeyel gak sih? Enggak sih, belum ya. Jalan kemana tuh? Jalan lagi. Takar terus, Pak. Oke, musuh. Udah mati loh. Udah mati dia. Nah, kita keluar dulu ya. Nah, jalan tuh kayaknya ke bawah. Mana ada peti. Ada helmet. Oke, kita bisa naik ya. Tunggu kesini dulu. Wah, si kodok ini. Let's go. Kok nggak ada avatar gua ya? YouTube. Si kocak. Kocak memang. 5 potion. Potion gua banyak, guys. Shit. Cek. What the heck? Halo. Kita bantai ini dulu kan. Si Tela. Tele. Ya anjir, mukulnya cuma 1 damage. 5 lagi nih. Kurang kan kecil ya. Tiba-tiba naik lagi. Ngaco juga. Kayaknya jangan suka ngedesah mulu hidup. Proses itu gaya banget. Gak mati lu, sumpah. Gonna die, please, gonna die.
tuh gara-gara ini tuh efek gua. Let's go. Here we go. Cast Thunder. Oh, JU Thunder ya. Ini ribut. Dia malah zombie ini. Woi, tolonglah, baru gua heal anjir. Damage doang buat apa, Cok? Miss lagi. Satu ya kagak mati-mati gila. Gak mati-mati loh. Wah, mati juga. Ngisi darah lagi gua aja. Gua belum begitu paham mekanismenya, coy, di sini. Dia bisa summon, jadi harus simpen ininya deh. Si Tela. Ada curah nih guys. Udah cukup. Bantai. Ada takoyaki, Cok. Takoyaki. Lawan monster takoyaki. Nggak ribet ya? Takoyaki hidup. Takoyaki hidup. Wajir, serem amat pokoknya. Darkness. Lu Black Magic, bro. Beli Thunder gak sih? Recall ngapain, guys? Kok Darkness ya gua, anjing. Biasa aja lah.
Oh, nggak bisa. Recall nih spell. Itu di thunder kan? Bantai lah. Anjir kritikal cok. Bantai lah. Mati tuh. Kela excellent. Awakening. Bantai lah. A one dangerous one. Wait. Wait. Bener deh, cok. Curah deh. Wah, sakit banget ya. Oh, udah mati. Gue baru mau lawan lagi anjir. Si gokil satu ini. Naik level bro. Cecil naik level. Tela juga naik level. Bagus dah. Udah menang nih. We've done it. The redemption is just beyond this waterfall. Masuk nih. Lu. Kita nggak bisa kabur lagi. Mati cok. Enda kali ya. Duit kita banyak lah, slow lah. Beli tenda lagi ntar kalau habis. 3.000 doang sih. Sama sekalian save kali ya? Sama sekalian save guys.
Oh, kita ke atas, kocak. Wih, kapal siapa itu? Wih, dibom. Dibom begitu, Cok. Ngeri-ngeri juga tuh orang. Masuk aja nih kita. Ada maling loh. Kalau mau. Nggak ada damage, Cok. Damage macam apa itu? Mati tapi. Level lagi nih, Teh lah. Lah, siaran lu lah. Nggak naik-naik lah. Lah, tinggal masuk doang anjing. Damnation. Ini kenapa? Kepar, Cok. Tepar nih orang. Kesian banget itu. Anjing kesian. Orang nggak usah ngobrol ya, orang pada tepar. Gue ngobrol anjir. Orang bantuin, botong. Tapi kalau ini nomor 1. Tenda lagi nih. Kayak anak gunung orang-orang ini ya. Isinya tenda semua ini. Itu kok kuning panjang gitu guys? Apa nih? Lah. Oh, ini ngisi MP, Cok. MP doang ya? Di sini isi HP kali ya? Lumayan lah kalau ngisi HP. Gratisan. Let's go. Ini tempat heal anjir. Ini siapa, coy? Oh, ini orang. Gue kira pisang anjir, sumpah. Kuning doang gitu dari jauh. Kuning doang gitu ya kan? Gak ada yang tahu aja. You're that Bart. You're the one responsible for this. Bukan kita, kocak. Makanya kita jahat, coy. Oh, Bart. Apakah dia akan ikut kita? Gak tahu ya. Oh, buy one. Ini gak gue gerakin loh. These things are not as you believe. Dia begitu. Ini gak gue pencet ya. Tella, I see quiet well. I beg you, heard my words. Ya, miss lagi, kocak. Check on your words. Please, I implore you. Ya, nggak ada. No dispen, Ana spend. Oh, tadi cewek tadi namanya Ana kali ya. Ana and I nggak ada. Edward, father, please stop this. Oh, ini bapaknya kah? Oh, Anna. There's life left in you yet. Father. Oh iya, ini bapaknya, Cok. Edward. He is the Prince of Damsian. He disguised himself as a bard to avoid attention. Forgive me, Father, for running off with him.
Edward. I'm in love with him, Father. But Naksir I aja. could not stay without my father's blessing. I was about to return when The Red Wings laid siege to us, led by a man named Golbez. Golbez? Yes. A figure clad in armor of deepest night, his strength beyond that of mortal man. Oke. And the Red Wings' purpose? Our crystal. And then they rained fire upon us. I lost my mother and father. Then Anna tried to shield me from their arrows. You love this man that much? Father, please forgive me. I was so selfish. So, Edward, Edward, I love you. you gonna die? You gonna die, bitch? Anna? Anna! This Golbez. Tell me more of him. I've heard he came to Baron only recently. It seems he's using the Red Wings to steal crystals. Tears do not bring back the dead boy. Anna's death must be avenged. I'll find this Golbez. Tella, not alone. She was not your daughter. Her killer will die by my hand. Look at gua aja gitu loh. Coward, Dikatain aja. you're a man, aren't you? A grown man. Stop crying. I have. Rydia, you're right. I'm nothing but a coward, just as you say. That's why I'm just going to stay at Anna's side. It doesn't matter anymore. Nothing does. Digampar You're aja. not the only one who's grieving. Anna would not wish to see you fawning like a fool. Please, I've desperate need of your help right now. But how could I help you? My name is Cecil. A friend of mine has taken ill with desert fever in Kaipo and needs a sand pearl if she is to live. And for that, I've need of your aid. You need my aid. I do. Rosa's life depends on it. I beg you. This woman you speak of, she means a great deal to you, doesn't she? As Anna did. As Anna did to me. In a cave far to the east dwells a monstrous creature known as an antlion. The pearls you seek form from the fluid the beast secretes as it lays its eggs in the sand. There is no overland route to its den. We must cross the northern shoals to get there. A hovercraft is docked here. With it we can reach the creature's cave. It can bear us across the surf to Kaipo as well. Oke. Come. We We must hurry. hurry. We must hurry. Oh, ngikut kita dia. Kayaknya ya. Udah tinggalin Farewell. aja, udah meninggal anjir. My love. Farewell, my love. My lovely love. Sedih sekali. Weh, gila. Punya ini kita sekarang ya. Terus kita. Nggak bisa tetep aja, kira bisa nih. Terus. Oh, bisa nyebrang sini. Hoover. Nah, terus kita ke sini guys. With this we can reach the Antlion Den. Gue mau branding dulu ya guys. Kan dia ngikut kita nih, equipment dulu kali ya. Ini senjatanya apaan cok? Masih lah ya Ronald. Defense nambah sih. Bentar, dia main depan gak sih guys? Gue takut dah.
Gak takut. Gak takut sih. Ini bisa hide, cok. Wah, speed dia main ini support ya. Tadi kita bantai dulu ya. Support kan ini. Apa sih manusia lemah ini support aja. Gue males banget kok support bukan di sini kayaknya. Kita kemana sih katanya? Beyond Dead. Oh, gini kah guys? Nah, iya ini kita kan nggak bisa kasih. Nah ini gak sih? Tapi apa kita grinding dulu ya? Grinding dulu lah ya. Dulu deh. Masih level 9. Gak level 9 sih. Level 9 kok sedih banget hidupnya. Wah, nggak gitu juga bro. Desert kali ya? Nah, ini support kok. Ih, mati. Kelamaan gue guys. What the fuck lah. Males banget gue banguninnya. Terus speed dikit aja. Gue lupa gak bisa lewat. Kita bisa heal lagi nggak sih di sini? Oh bisa. Gue tanya, bisa-bisanya gue nyangkut. Gak jelas. Aduh, males banget. Dah. Ya jauh banget ya, PR banget balik lagi. Mati gila kan di sini nih. Wah. Nah, hidup lagi.
lempe dulu lah biar perfect. Let's go, kita grinding. Mana ya, gue nggak biasa main FF di konsol Nintendo ya. Karena Nintendo itu identiknya sama Pokemon ya. Kita main FF di sini biasanya di PS ya. Wih, cuman yang 3D remake cuma di sini guys. Main dia dulu sih. Ngebug kalau buat Android doang. Ke grinding di sini aja. Alhamdulillah. Gue gitu. Ini masih buat pilek nih, kayaknya gue alergi deh sama gas. Cari musuh ya. Poison cok. Lu nggak pencet ya? Tapi ada potionnya ngeri juga. Antidote, kita grinding dulu. Bentar, boleh bentar nggak? Gue mau setting dulu deh guys. Kayak berat deh kalau sambil streaming ini, kayak gue normalin aja, standarin aja. Jadi kita bisa cepetin guys. Ini loh maksud gue. Dingin dulu ya. Sabar. Gua udah lama agak gini. Susah banget ini. Bentar, gue udah lama ini. Kita udah lama nge-grindingin guys. Jadi kita grindingin dulu ya, sabar aja. Agak burik sih. Cuman gimana ya? Berat cok. Heal dulu deh. Jangan pakai ini kali bos. Darahnya 137, nyusahin lagi aja. Kok nggak ada musuh ya? Gitu dong, naik level 10. Level increase and a new song. Left anthem. Support semua nih.
Gue grindingin dulu dah. Pokoknya gue grindingin guys. Ya. Jangan sampai malas. Namanya juga RPG. Ya dibangunin ya. Ah gitu dong naik level. Wah sakit sakti bro. Kira lemah banget nih orang, sumpah. Kita harus grinding nih. Ada rasanya cok. Naik level lagi. Guys, beli senjata bisa nggak sih guys? Serangannya bisa bikin turut toh. Grinding terus, kita grinding terus sampai pusing. Anjir duitnya dapat 20 doang anjing. Ini semua cok. Haha turu kan lu. Sampai level berapa ya guys? Enaknya. Kenapa naik anjing? Gak ada rasa cok. Ngumpulin potion nih gue jatuhnya. Gonna die. Tadi kayak nggak enak guys. Tadi dulu. Ini gua nonin aja kali ya. Wah banyak buat ini ya guys. Ntar deh ya pas offline aja gue ini. Biasanya gue nonin nih guys. Biar ada liar. Dah. Bentar, ini kayak Kokobo deh guys. Iya gak sih Kokobo nih? Oh, ini restore. Ini support ya. Gue ngapain kesini guys?
Gue kepo gitu. Musuhnya kuat kayak anjing. Turu lagi. Wah, kuat nih guys. Wah, gak bisa. Gak mati loh. Baru lu heal lah. Oh, ini semuanya guys. Bahaya guys, kuat anjing. Bahaya cok, kuat di sini. Habis sampai gua dah. Habis cok MP gua. Buat ini doang. Apa sih? Wah, nunduk udah langsung anjir. Nunduk sudah, nunduk. Darahnya naik dong gitu. Tapi asik sih buat ini guys, buat experience. Cuman gue belum save, anjir bahaya juga tadi gue. Nih gue cepetin aja ya. Suara bakal tidak banyak mengenakan guys. Cuman ya udahlah, cepet buat grinding. Seru sih grinding di situ. Cepet naik ya, cuman ya PR juga. Salah. Oke, grinding sini dong gua. Kayaknya akan grinding di situ deh.
berbahaya gitu loh. Oh gue baru lihat lagi. Ntar di sini nggak bisa diginiin guys. Wah gila sih. Gue belum save cok. Bahaya banget ya. Weh mati. Lupa ngesek mulu dah anjir, ngeri banget sok. Ngeri banget anjing. Oke, level 21. Ramisa tuh buat apa ya guys? Buat dev kah? Kan setiap ketemu lawan langsung ngisi darah guys. Grinding tempat biasa aja guys. Masa setiap bisa ngelawan musuh gua ngehil anjing. Terus pacok. Musuh yang kuat di mana sih? Save dulu anjing. Suka lupa gitu gua. Levelnya 12 lagi. Beli senjata dulu ya guys. Bisa nggak sih gua kesini? Beli senjata dulu. Ada senjata mantap kan nih? Sih gak ada yang bisa dipakai.
Tololnya gue beli anjing. Saya gue lupa mencet bulat. Salah beli dong anjing. Salah beli lagi anjing. Beli defense dulu dah. Jun, itu ini ya. Di sini tuh bulat buat milih ya, Jun. Tolong lah. Ntar bukannya gue udah punya ya guys. Tapi ngurangin magic defense loh. Gue udah punya kalau itu mah. Apa mau lanjut cerita guys? Lama nih gue liat-liat. Shit, udah gak bisa lagi. Langsung aja kali ya, kelamaan guys. Kasih tadi. Ini kan ya. Antlion. What the fuck? Guys, jangan inilah, jangan berat-berat lah musuhnya lah. Sakit cok. You're gonna die, bro. Sini XP didapat ya gampang sih. Spider Shield. Ini elemen-elemen kayak gini buat apa sih guys? Nggak paham gua. Elemen-elemennya buat apa ya? Kita kesini dulu nih, tadi ada potion doang anjing. Wow. Nggak dapat apa-apa nih. Cross tuh buat apa ya? Gonna die kok one hit KO. Random ya, ini ngidurin orang nih si Bart. Dua kali ngidurin orang nih.
Teteteteret. Ntar buka map dulu lah ya. Gold Needle. Mana Gold Needle guys? Oke, kita ambil dulu lah ya. Yah, back attack lagi anjing. Sakit cok. Gitu dong, naik level lah. Cuman lama banget defense-nya cok. Sakit. Ini buat nge-heal dia doang tuh. Ayo bantai, dia nggak turun. Tapi makin sakit ya guys, 27 cok. Makin sakit loh. Lumayan juga dia. Naik semua mantap. Peak. Babi. Buat apa guys babi? Coba buat lagi muternya. Ada 2. Ntar ya, kita jangan langsung masuk. Ayo cepet dong. Sakit banget sumpah. Kritikal 15. Mau jadi apa lo anjing? Kritikal 15 mau jadi apa ya? Kita babysitting lagi dong anjing. Ceci bantai sini. Turu dia. Dia mulai berat nih, gue lihat naik XP-nya nih.
mati kali. Masa iya nggak mati, bos? Loh. Ntar guys, cara ke atas gimana guys? Apa kita kesini dulu kali ya? Loh. Wah, ginian lagi musuhnya. Mati lah gila. Tetet. Jadi berat gini bros. Coba kita kesini dulu kali ya. Nah, ada musuh tuh di sini. Beginian lagi, Cok. Sakit sih. Bagus dibikin confuse. Nah, tapi kok ngilang gitu sih, guys? Kok ngilang ya? Efeknya ngilang ya? Nggak jelas banget aja. Gitu dong, naik level. Ya, strength-nya oke, strength. Let's go. Wih, di sini musuh gini semua nih, guys. Ngeri-ngeri juga. Aduh, bener-bener. Wah. Nyanyi dong, nyanyi. Nyanyi. Mati aja. Mati, Cok. Mati gua. Isinya cacing semua di sini. Bakso nggak bisa dipakai buat apa, Cok?
Kasih lah ya. Yuk, let's go. Lanjut lagi. Ih, gue liat nih. FF juga dungeon juga nih gue liat. Oh, ada peti kok guys. Weh, sakit. Ya kok hilang sih ya, confuse ya kalau dipukul lagi ya. Harusnya pas ini doang tuh, kalau lagi tidur doang dipukul bangun, logikanya gitu sih. Antar Tegwin. Ntar guys, kita kesini dulu ya. Ini kayak balik lagi deh. Ya kan? Terus di sini ada apa? Potion 5 biji doang anjing. Berguna sih. Berguna buat apa coba? Lu nggak heal sih, Bartsong. Kok kayak gak nge-heal gitu? Cukup lah. Ini apa guys? Emergency exit. Emergency exit. Bentar. Ini apa guys? Oh, oke, nge-save gitu, bisa nge-save di sini ya. Bisa nenda di sini. Kalau kayak gitu gue ngeten anjing. Dan gue 11. Sebenarnya nggak perlu ngeten juga sih. Buang-buang tenda gue ya anjing. Let's go. Cabut ya, balik lagi ya. Aman kan ya, masih streaming. Ke atas dulu guys. Potion lagi. Sakit sih itu 33 guys. Jatuhnya sih itu sakit ya. Di jembatan ada sesuatu. Woi, kenapa gue yang diincar?
Gila diincer lu si Rydia gua. Anjay. Dia melawan dengan musik cuy. Revolusi namanya. Revolusi industri musik. Tenenenenenenet. Spider Shield. Buat apa, Cok? Ini buntu. Jangan bilang ini juga buntu. Kita harus balik lagi dong. Gak jelas sekali dirimu. Dirimu sungguh tak jelas. Bantai-bantai gak sih? Bantai-bantai lah. Naik dong Edward gua. Let's go. Strength-nya nggak naik tapi oke, keluarnya ke situ. Ntar guys. Kita ambil ini dulu lah. Peti-peti. Ice root lagi, guys. Bukannya gue udah punya ya? Sama aja, Cok. Shadow Blade. Kok Rydia sih? Kok Magic sih? Equipment bro. Lah ini mah gue udah punya. Lah kok kembar gini guys? Mati sih. Kurang di mana nih guys?
dia tadinya. Itu monster. Lawan banget dah, sumpah. Blizzard. Wah, nggak bisa guys. Nggak Sua Pro juga bro. Salah apaan sih? Nah baru attack lu. Hah? Itu defense kan? Wah, counter, di counter guys. Oh, kita emang nggak bisa. Tahan bro. Mati udah. Oh, gue ngerti caranya. Ya gitu aja. Uh, 2000 cok. Boleh. Tuh cuma naik di stat atas doang ya. Defense ini nggak, stamina defense kali jatuhnya ya. Sun Pearl. Kecil, we have to get back to Rosa. Ini kayak escape rope gitu loh. Butuh ngeten nggak? Nggak usah ya guys. Nggak bisa lagi nge-save, harus turun dulu.
Oke, kita ke Rosa ya. Rosa di mana ya? Anjing lupa. Sini kan kalau nggak salah. Sini kan ya kalau nggak salah. Diin gak sih guys? Bener ya Diin ya? Oh bukan. Lupa cok. Lupa gua. Oh bukan. Bukan di rumah sini, di rumah di atasnya deh kalau nggak salah. Nah ini dia. Rosa. Nice, bom kali ya. Masuk party kayak lu. Earthquake at miss. It could be true. Forgive me, I didn't mean to make you worry. But Rosa, what is talk of a man named Golbez? The king called upon him to lead the Red Wing in your stead. His Majesty has been acting even more peculiarly since Golbez came to Baron. He's not himself. You took from Visidia. Ooh. It's thanks to him we were able to save you, and this is really of miss. Do you feel better now? Do you feel better now? I do. Thank you, Rydia, and you, Edward. If Damshian has fallen, we'll be swift to move against Fabul. You need to rest. We'll go to Fabul and Wandern. Fabul. Can you cast a fire? Can you? Oh bisa. Bisa kali bos. Wait match. Let's go lah. Join the party. Dead Night. Kenapa tuh dia? Cemburu ke sama kita. I'm so lost without you. Weh, dia bergitar malam-malam. Satria bergitar. Weh, Vivi. Yang bener aja lu. Gue selalu lawan. Wih, sakit, Cok. Be brave, my love. Alright, my love. Setan aja, setannya Ana. Setan Ana. Wih, sakit loh. Stronger than you know. Yes, I'm the strongest one. You must believe in yourself. Kenapa tuh? I will try.
I will try. Aku akan mencoba. Selamat tinggal, Ana. Nggak mati-mati, Cok. Sahagin. Nah, HP kecil banget. Anna! Edward, I can be with you but for this moment. The spirit calls me onward to become a part of it again. Don't leave me, Anna! Edward, No, Ana. Tidak. Golbez cannot be allowed to have the crystals. You gave your love to me once. Now share it with all the world. Bulannya kenapa dia pindah patah sih? Bulannya selalu dua ya? Anna, my love. I will try. Suara kayak gak What you cocok have gitu. me do. Kayak kakek malah anjir. Tenenenenenenen. Be moving. Bentar. Party. Lu belakang aja dah. Aja. Si paling depan sendiri. Bentar, level berapa dia? Untuk 15, gak jauh-jauh banget. Tapi magic apa? Libra ngapain, guys? Oh, refill. Side. Display minimap of area. Hold. Oke, dia support ya. Kita ke bentar. Sepertinya kamu bisa di-equip nih, Rosa. Oh, nggak bisa. Levelnya bisa, Cok. Anjing, headnya nggak ada apa-apaan, Cok. Kita beli senjata dulu dah lu. Kasian gua sama lu. Kita gonna die lagi. Dada doang anjing. Wih, Rosa bisa bocok. Boleh nih. Rosa main bawa ya kali ya? Mau nyalahi kodrat anjing. Spiritnya berkurang tapi ya. Lah, ATK berkurang, Cok. Ntar deh, emang akurasi yang lain pada berapa, guys? Cepet, Cok. Berarti rugi ya kalau jadiin dia ini gak sih? Gak apa-apa lah ya. Terus beliin apa? Defense nih. Si Rosa kasihan. Beliin defense aja dulu ya. Kita belanja dulu nih. Berarti satu party isinya 5, guys. Bisa 5 ya. Mas, beli dong.
Apa cok jadi 3? Di 1. Jadi penembak gitu. Sage nggak usah kali ya. Nggak usah. Tidak usah, kakak. Cek dulu lah. Oke, mungkin segitu dulu aja ya streaming kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.